mais nak a jega ka andona ana marqué donc nake marqué una rek a waagu lay te ref no saaxa coot toujours nangaan ma nango laya heure nu njom mesa layena no saaxa coot te ref a cootale joɗɗuma ŋajoor ye jootuma ŋajoor yana mi soom mbaftume rete o njom calan courrier fe calana xaƴam den leyame rokina ni sukne jinda ça fait o fadanga bo jinda den jootnom ni fuur ka o ñaa i ret ŋajoor a koom nana fiitum ñaa i ret ŋajoor i mi sooma reeɗu fa see i ndiig ne me simnan quoi c'est moom vraiment o kiino i waaw i ndiig ne koy après faduma nen ma vrai déjà e sooma fada sax o koy dalnama leyanma ley me reti binwan kam na cafa ke te leyame boy e raw gadu ke mbagade a caf yoku meen déjà andame a xeefam parce que andiram leyin me jege problème reti bindo te reta bindo a caf ro a tax ma vrai bo finalo mi va arfang nukur roata champion va mak aussi te ama fam par décision arbitre ñak no ram photo ke zazak amaden tigare viso lando ne kam nga jor fop we ka yon va mi seku yena teyene boza ende dina supporters mo tourner a dengi ma seku baba sawle hole ke redo akima lando na slogan de na redu quoi kam ça te va roata aussi deuxième année va de la me fato garit deuxième année va ret roata aussi i batombi deuxième finale mi voten 2 années ka andona successive première année ve ten ma avant par décision arbitre mais deuxième année ve i batombi nalo a comme voam ye arbitre hoyta finale weke ka ivanin we ka ivanidam donc kena ref ka andona naynumo wecca toujours na carrière e bo tankana rek me invité na groupe fallen de lamtam ni ka retitna nen quoi bo comme après mi mujuno maaf deuxième année ve e mi comme vraiment ngajon moma la casare dum in jam encore seku kelo matende fe mbir nugo na mbir na fe mbir to parfois lele ki mbira fo am sax go comprendre que o duma to yame e warama go fo to ankay ne fiona boref champion o kin fo boref champion o kin nafi kam champion o fi o kin champion arfang nukur ndax maga waga len arfang nukur d'abord bo imba fan kereke ndax arfang refa champion to no ngeta yena jugna aji gaka suto na maga ndax arfang technicien ref to seku baba itam o wasen ne technicité maga jefane mo e arfang vraiment na mo sawara parce que budu matena ma vrai peut-être mi aussi que te bugna ten ma vrai parce que ten bira chavare kafel o chaf dak kafel a chaf to mi a chaf momo lila ngar foga me jegu kan gara rek xot ken taw ko mbay mom à chaque fois waye yo quoi ken taw ko mbake in ambelehu e ken taw nuy mafirna an fe dawa chafale nanga hota chafale rek te ken taw toujours o lang nu te rok dina rokid rek win we jegane fel na den quoi est-ce que encore avant combat ni sax ten refe atok nun c'est ko spécial a jego to layam encore animation huna fian actuellement na seko roya to dawa hayno kaga mom fop a njaban animation huna re encore na afang nu ko roya to dawa hayno ndax a jega mbak wano den tanga maga xani raisonnable ane seko yo a jega wano tanga maga ani afang nu ko kana o ngidimro parce que ato lorda na peka ando ne layta no na zo ma jektu secteur ve inu meke inin alize in bardu men parce que refe som animation mais yobe pour ref mbir wax animé ma fré janga to dikken fo pro vida nain o retanga anduna le arvang no kurinde duma o retanga meke papi général in Paul Morizine donc wen mom ande dande wando nay non seulement pirande du mais champion de do si nombe ci o lang nu den dok na rek même o lang nu fak na to wen gare rek anaje ka yokna donc de tarit be ando nay muna ona tel rek parce que mi veke a jani njom ret neke pour traverser janka place wina ivani dam bo denge datam pour waaw mof ndi combat ke no lang wole mbago continuer donc ana ro fiun quoi rog na fi an nokin kam ni ki andone koy roga fiya encore indit na drapeau ke a chafake nda seku itam a jiga wate yon togina xay seku champu hemen alize ali heke hemen nakalan koy gas ki lakaso Baba Karim papa ngotamin ndax nu yoon anga xay leg-leg o ñap ka xet fa jigan lele ko ñap ka xet fa ñakar
ɗikkaga wiyentona walla boog o yon fokinte ñak nam sentir togo kamolangole ken nak sens fe ni njeeɗu mais ke juwala xaye sens fe ni njeeɗu parce que i njom ne soɓa soɓ ino weke limona fop danaka in mbo garam place xaye o mafangam premier tour deuxième tour o waro dawa Alizé jega problème i o mafam deuxième tour troisième tour o waro het fa Babacar jega problème o mafa Babacar troisième tour quatrième tour o waro het fa Pape jega problème parce que ino fop o mafangam xaye campu ka fuux ka ne taxna o mafam donc ka yene ɗo kam in to kena je solo o nanga yona fo kiin yene in boya andona ye to lorama andona ye wiin we ndeɗa sa bo a leye juwa leye ka ndeta pour a soɗo drapeau i kene a jege ya i njota saate fa na lene o maya poussière fa rawagodu ka a cafa ka poids lourd fa fogame mbanci poids lourd ka kom weccange gas fa eli bikol mi utana final i te ref ka andona ye yana moom juwa leye solna koy anda ino kay matra fa den jina ye mais fa me depuis yana bo ndik moom na njegate njom na nan nanen njate njom na nan nanen aussi gidma den parce que win fa ndef o giyanga heure nu fiya interview insister a toog den c'est parce que masir ino jina video ala ka masra ken taw ke saɗuma leyna arvang no kurin sidatin xamasigayin peut-être wa am no ñako ley mana parce que aussi kay masra am roafi aussi i mbox carrière i donc vraiment no saxo len dal o ngidim ro dal o ngidim roog no saaxo laga niki ando naye nu nderan to te ref encore ka ando naye roog fi'in encore i mbir kamo lang ana faña nda itam o kiino kin anda xa waagona jab kiro nene fi sereer leytan nda yit kamo langole nu ngetna léeg-léeg i mbuk xeña refa léeg-léeg ko ga o waag no kiin bo niwin ndax itam a fang no ko roga una kamo lang o fañ ane roga dox naan Alizé o ga'angaan kamo lang o fañ ane roga dox naan e kazalika lakas ke waaw kamo lang nu mosanga nget meen soit poids léger wala poids lourd xaye a fang no ko rokid sida tina rokid pir ke ngar xaye si xa ref ke sentira xa waas togo yif kam ngel ne xa waas togo itam pir ken ando ye tam anda ye a neew ne waaga xet ka fo leng kam den i njom de xurok na ten moom waaga ande fop champion mais ke refna calculof ten refo jango drapeau le mbir nu ga'ona o rokanga no njom moom ke refna calculof ten refu jango drapeau le mais nak foñce accepter ka genof champion ndef roga cooɗa den weke champion ndef comme nena in parce que aussi ro ata génération fe in reɗe champion fa leng reɗe champion ɗik o drapeau le fop a mbindoxanga oxu refna wa jango drapeau le refe sabotage mais actuellement neke par rapport ke na jeya com ke ndiki fa ke jeyna na génération fe in a jeya différence parce que génération in premier tour a doranga wagiro leye diw feke jewo drapeau le oxu refna rek capable pour a jango drapeau le mais actuellement waxa o sitey kami pir ke ndiik ne ka drapeau fe suto ke 3 pir ke to naga retit ka i donc mbir moom ke refna xam moom yaate fapona moom te refu jango drapeau le i mais nak n'empêche que o accepter an yonof ka champion ndef i mi dal no saxo len moom keno no saxo len naga tun i ngar koy no ke ando ten def a tok ngel ndax seeku itam mbapa mbir nu gona a jega ka roga a ciyolen léeg-léeg parfois te ref don waaye léeg te parfois on koy nday tam njom itam ci kat yoon tina seeku bay refe mala lool encore je pensais que Foulard Rouge ten xibno ko kene ke seeku encore i ngar no ke ando ten wallu animation fe maaga itam i mbugo sutema puisque non a jega o mbeco nga ando naye fo ka ando naye jangano jang wala entraînement fogin figo wala boog o xuruk na jamono faaga o paafak wala o kiigim o rokidanga a jega na ando naye ngel sax toga naga o garan kaga bay refe may ade kana moom ro a fiyan mais nak ya souvent o pevec ke xupna ten bo lamtanga yones ke xupna ten fop yoke fam le na ɓisidamo ten kamo langole manam njom ne na pousser am ni yoke mais refe sax ka jangona entraînement wala lakas bo gala rek mais lava papier général ni nanen a soɓ te ref ni njomi leng na te fec ñak xoyin téléphone leen mais champion ke fa men quoi leen fe waaw comme question feke rek mais ke layoma lay ke na layo parfois njom ne na pousser am bo fi ka andona ye sax to a soɓa o kamo langole somo créer tano ken o waaga refa ko waxa o mbek
ivam levak a pousser om ni ka andona eza refe ka wajona quoi et to aussi bayre moom vraiment ana refa o rimtel ana refa aussi ka ɓatena parce que fois mais i aren neke mosamo rok men bo yaw buntu lana je rokuma njom ne yana combat fa leng waxate o geno fop ka ƴufit a comme fa pesature bi ne coɗam 500 yete nomta te jego koro mako a ɓatuna coɗ xaalis te ɓata mo dabit yana wiin we muɗam yete a jubam à peu près meke fa 1 mètre ɓod rek dabidin sip ku ɓay ke ñaƴit dabidin meke xupna no langole fop ka lola to ko resa garas damam no ɓay a jotnam mana yete damama no ɓay yagoye lola kida ka ngolota ne zagar mbina lam ya so banga ke refto na wo fiun xoxof lay mo watni nda wajien sino faax ke de kana peyaredu i a peyaredu ka ando na vraiment o dawanga men na jetay sax ka yeg faaje ha i parce que a peyo quoi i a peyaredu ka ando na vraiment pe cewzolo no kino parce que men réussite fe refu men échec fe refu aussi mais ro a damta in bo vraiment alhamdulillah i ngidma yaalo e comme i mofata bo jasnorava nuun mbetanwana nuun i o ngidim ro o mbeconge cuma ken kuɓay ke xa ɓisi ɗum non puisque o mbeco waga no i ngatun maga day non ken fop affaire création rek parce que aussi ya geste fen souvent comme ne fiyanuma fa pes ɓod dabin a wage lay sa geste respect o quoi geste respect o quoi i a taxa aussi we anna ken fop genwal fe fop ka lool to ko res fo tane zol leng wane nammamu yande den ngaru andamam a njotnam no buntu lana to al ka lola i vraiment ken dal ye mbatnama koy après animation fe yakarame Babou Diouf Bassoul o rok ina ngel Bassoul soɓin ma a ɗomoga Lamine Dionewar xata Dionewar a jotit ten itam ndax d'abord um xatanga na Sokone bo pare mbugo lamit koy no we nam ga togo den e de ref génération nda itam o leyna Sekou o wagum o ley njambarna o ley ke ando ten ref itam ceer fi tegino kamilong fi gonle nda Sekou i lamtangan Babou Diouf lamtina Lamine Mayane lamtin lakas ka ando naye a fang no korin ndax jegiro ɗayo maak leyni waga gidmaro a paax giyawe no newona e ƴarwata Lamine Mayane mavre parce que o ɗetangan ten lacu yad way no ndik même Babou Diouf sax i ndaba den mais den aɗo ɗuyin darapo bo Babou Diouf i mavra a Niodior mi mavun ga o lango leke i mbiya meke final fa ɗomu mais ten moƴamo maaf bo xayo lamtangan mbir fe moƴ ɗina ɗomi njom no saxum Sekou Baba ley kam combat fa ɗomuy mavru meke final a caf mais ten moƴamo mafa kom mais avant i mavra ken yana mavanum mana ki a Niodior i laca laco ndaba den nak mais den laƴu yad wayin drapeau quoi Sekou i njotanga mi ando ten ref kam jer fe yakarame kam jer fe in no faccita nu nan wala mat wala ngete kam lang xaga lakimi gonum wala lakima kon den ça defa sandi ko itam yakarame ra maga Sekou yo jotona ceeb jer fe ngel num aɗo jotma fi prix ke soɓono maga nanogu den xet fa den maga fois me dangamo leyga xatna meke bo cate kan ay sani kolin yana Tamsiro leranin ndefuma leran koli dof dof mama ngorin ki Ibou leran Ibou Ndiaye wen fop rwata aussi mavram fa den parce que aussi den def champion ka ando naye i miña ngetana lang te ref a ñooñ parce que den ka ñootide o ngara ñooƴ i fame o langole a Niodior Ibou Ndiaye o leng xupiran may gon mais rwataxa it i mavra bo mbiyata fo poids lourd i nget beten di niveau ten demi final yana o beten di den invité u den i nget demi final mavin final o fa Tamsir mavin wenana mais comme nak bon coɗanemo darapo la parce que a leyɗa leye cungim bo ɓayesa yoɗel kana moom naga yo quoi mais nak jege problème xaƴa ke reɗu ten changer
i kaga reɗu changer i ndetayna aussi bo mi fa Tamsir i mafra Ngadior aussi mi maaf ɗum mais dernier combat in nak ngeko Djilor yana ndal mbin Kumba Zuna mi fo ten mbi'u final a koom ten maafam yana te refu presque avant dernière année fe mine Njom i yana xat Sehela mana Pam Diofior Sehela